عاشقی و دانای تو به زمان کس نبکردن برن کس نبکردن برن خود جنده بین جنده بر بتاکبی آلا بودن جنده بر بتاکبی آلا بودن هم خوردن رنگ زور و شورشی سردکن کنادیان مدارشان سردکن کنادیان مدارشان کس نبکردن برن کس نبکردن برن خود جنده بین جنده بر بتاکبی آلا بودن جنده بر بتاکبی آلا بودن هم خوردن مریاوتی مثلبین دیلیمان و قادیمان هر نشتمان دیلیمان و قادیمان کرد و کردستان کس نبکردن برن کس نبکردن برن خود جنده بین جنده بر بتاکبی آلا بودن جنده بر بتاکبی آلا بودن راوی کرد را بوی سرفی و شیران بابقی نشیدگین تاجی جیهان بابقی نشیدگین تاجی جیهان کس نبکردن برن کس نبکردن برن خود جنده بین جنده بر بتاکبی آلا بودن جنده بر بتاکبی آلا بودن خوردنون تب حاضر و آمادنه جان فدان جان فدا هر جان فدا جان فدان جان فدا هر جان فدا جه برنامه زارینامه دم باش تماشاوانین هیجا افجاره یکی برنامه زارینامه تی وشاندن ده پیف تیوی دا میوان مهیرو هلبسوان و نویسکارکی کرد گوره هنویج باجار کوبانی جیندایه او خودی پینوسک آزاده او خودی نرین فلسفی جبو پیشخستنا پیرتوکخانه کردیه او رخنگرکی زیرکه و خودی نرین ارینیه لسر پرسگرکین دوار سیاسی و هر وها دوار چاندا کردی دا جبو کو ام بیتر وی بوه بدین ناس کرن ما ایرو کرا میوان برنامه زاری نامه تو بخیر هاتی ما مستربر ام خیر هاتنا تدکن زور سپاس بو و درفته کو ام ایرو بونه میوانا تا دوی برنامه خوشی از هیوی دکم کو هر و هر پیش که و ببه پنجره یا کوتی دا همو کسین آفرینر همو کسین روناک بیر ورن برس کرن برانبری جیواک ما جیواک کرد سپاس ما مستربر وکو ما پیشی جی اما جا پی آنی کوت هم نویسکاری و هم جی هلبسوانی حز دکم زانبم ریبر هبون خو بیتر دکی جانواری دا دبینه بهتر ما دست که ترین ما لهلبستان لهستن تنک دگریان و خواستن بریا هلبست جیانه لیکولین بکن و بناسن چندین جیان به تواهی خواه رنگینه به ایشن خواه به شاهین خواه و هناس مروف لگور و جیانه هر و هر تفدگره لگل هزر جبر ویجی ما بیدر میلدار هلبسته بون لی پشت را گلک درفتن در برین پیش ما و بون
و مخوا دا بر و جورین ویجه دن مینا کرت چیروک و پشت راجی هروها دما مروف دخوینه بله خواندنین ویجی دبا آلیکار تاکو زمانک وی هبه او زمان تی آوا کرن بریا خواندنه و تی خورد کرن بریا ایشه و بله تی وکرن بریا خوزای دما مروف دو خوزایا خدا آفرینر به دکاره آفرینریا خواه بگینه آستک هری بلند بریا خواندنین پرتوکان بله و ایشا گران که وک کرد نه حسان مروف کرد به لیدم مروف کرد به ده خوزایا خدا بری خود ده گلک تشتن آفرینری جه بله هلبست جه چیروک جه رومان جه رامان و هر بله وها باشه تی بیتر حز دکی بخوینی یا بیتر گهدار بکی پێویستیە ما پێشی بە گۆهدارکردنê هەیە و هەروەها مرۆڤ دەما گۆهدار نەکە نزانە چ ژێتێ خواستن راست دەستپێکێ مرۆڤ گۆهدار دکە بله کەسن ئەم بێژن سەرپێهاتیین کەسن مەزن دشوپینە هەروەهاژی دخوازە ریەک تایبەت بۆ خوا بگرە و دناوێریەدا هەرو هەر بمە باشه مامۆستا دنێرینا تەدا هەلبەستوان چه هەلبەستوان چ نویسکار چه ئاستەنگیان دبینە تا بکارە بە پیرتوکێکی ئاوا بکە پیرتوکێکی چاپ بکە دنێرینا تەدا هەر تشت divê jiyanê kelemin û بله her tişt divê jiyanê gefin bû mirov û herwiha jî di nav jiyanê û kelemên wê mirov bi îsrara ku berdewam bike û riyek xweş û taybet bû xwe hilbijêre helbet wek mirovekî Kurd rûçhilatnavînî em bê dewletin dema mirov bêdewlet be bêtêbat heye ku saziya nûî em bêjin xwegirtî nîne ji ber wê barê me wek Kurd wek rûnakbîrê Kurd an wek afrênerê Kurd herûher giran e ji ber em li ser zinarê nîgar dikin kes piştgiriya me nake tu saziyên dewletî li me û kur naye ku pêşgiriya me bike helbet bar zêdetir giran e tê wateyê ku her yek ji me divê alîkariya xwe bike lê hêviya me ku ji ber ku tev dewleta me yê Kurdî nebe lê divê hevgirtinek zanyarî hebe ku hemû rûnakbîrên Kurda bigîne hevdû ta qaribin hêz bin û xwedan bandor bin ser cîvakê بله راسته ام جی هیویدارن چه سازیین ما چه ریخستنین ما پشتگیری بن خودی درکوین لگل خوا چه هنرمند به نتن نویسکار چه هنرمند به چه نویسکار به چه هلبسوان به بکار بن پشتگیری وان بکن ببن پشت جوان را ام جی وی که هیوی دکن مامستا باشه امورن هنکی لسر هلبسته براستی من هلبسته که تخوان گلکی بالکش بو یا بناوه سرخوابون دوی هلبسته خدا تشتکی گلکی بالا مکشان گرینگ تیده بو تبانگ لنفش نودکی گلو ریبر هبون چه هیویه ده نفش نودا دبینه ez divê helbestê da dibêjim em nifşek nû dixwazin bawere maf û hebûn rexnek gira û dilê re bawer nabe sûfîbûn ez bixwe hewl didim ev nifşa zemîna wê bê amadekirin ta ku nifş were lû me ji yê berê xwe neke pêçê wa çima me anî vê jiyanê we tiştek bû me jî nekir ku em bikin bêngeh ji xwe re bimeşin dema ez dibêjim em nifşek nû dixwazin wateya wê ku ev helbestvan ne razî ye ser tiştê hatiye bicihanîn em nifşek rexnegir dixwazin nifşek bi cerg dixwazin dikare rastiyan bêje kêmasiyan diyar bike ta ku cîvakê me ji ber ku em bêjin em nifşek nû dixwazin wateya wê ku ev helbestvan ne razî ye ser tiştê hatiye bicihanîn em nifşek rexnegir dixwazin nifşek bi cerg dixwazin dikare rastiyan bêje kêmasiyan diyar bike ta ku cîvakê me ji ber ku em bêjin em nifşek nû dixwazin wateya wê ku ev helbestvan ne razî ye ser tiştê hatiye bicihanîn em nifşek rexnegir dixwazin
پیش کهوه و آست زانبونه تیدا پیش بکهوه جی جبروی جی هلبستا سرخابون خواست دست تلیه بده سر برینه خواست او برینا درمان بکن چما مگود سرخابون چما مگود دولت بون ما فجبو ما دولت بون ام نه سورین و ترکن و نجی ایرانین ام نابن عراقی جی قد لی کردن هر چاخ و دم بله جبر ویجی یعنی مخواست ام بهتر دوی هلبسته مروف زانیار دجی صوفی بونه یا اره حز دکه ریزداری دکه لی ناگه آستا کو کوله به ناگه آستا کو ام بیجن پارتیا خوابکه اول جبر تشتن هری نخوشی ده جیواک مدا بتایبت و روشلات ناوین بگیشتی او نخوشیا پروردهیه پیروزباهیه که ام تشتی که حز کن بکوراتی و تشتی دی بینه جدر وای و تشتی که نابینن از دخوازم مروه کرد جوا کولتیه خلاص بن وک هر مروه که آزاد جیانه تیبکه و رخنه گربه کاربه بدنگه که بلند بیجه چجمه گرگه چجمه ریدویه که ام بکن نه تنه بیجه دوه وای وره کرن دوه او بخواجی بیتشتی بکن لی باوایه کی بریکو پیک باوایه کی ریخستن کری اجبر از یک جوا کسان باور ناکم بقره بالغه و بقره جر مروف بگه تشتکی دوه هر تشتی بریخستن با بن سها ریخستنه دوه نوبون تیکه و ریخستنه دوه مروف دوه جوا قالبن کلاسیک برده و رین آزاد بر جیواکه و بر وانف نویه که وری وکه یعنی ام ببیجن ریبر هبون دنیری ناوی دا هیویان دبینه و هیویان پیشوروجه دنفش نو دا وری آوا کرن یعنی وی بکارم تشتکی بکن جبو پیشوروجا ام ببیجن کردی بله از باورمندم به هیویه از باورمندم به هیویه مروف با هیوی دناف دا دهندره مروف دا پیدا نبه مروف نکاره تفگر آخوا پیش خینه یا بردوام بکن باشه ما مستعم هیرو دبینن بله ام هیرو دبینن ام نابیجن گشکی لی ام دکارم ببیجن بشکی مزنجه وکو نفشه نو ایرو بتایبت ین لولات اروپا در به در بونه بیتر بری خوددن ام ببیجن گلک خورت ملوردی تنا خورتن می کردن استایل خو حمی گوهارتن بری خوددن گلکی بری خونادن تشتن گرینگ بری خونادن نویسه اف تشتاشی گلکی ده نفش نو ده هیا یعنی از دخوازم زانبن چاوا اف باوریا لجمتا چی بو لسر نفش نو براستی نفش واته و زاروکن 40 مليون کردن هلبت نحمو وکه هف تکسن ین بر و چاندا پشافتنه هات نحلاندن بله و برگه که الخاکرنا بلی برگه خوی یا رسن یا راستقین دگهن آستا کو دوری راستی آخواد کهون دم امروف دوری راستی آخواد کهون نامورا کوچبری یک درونی دشوار بله ارکل سرمله مروف زانیار کو مورال بده جیواکه هیویه بده جیواکه هیویه دنام دا خورت بکه و کاربه بلوو تفگرکه به همپارابه تاکو چه کسین واندا بین سری راست ویش واندا بونه بخارزن ام نکارن جیواکه بنرخینن سر بینگا هن کسین و جراستیا خادر کتنیان واندا بونه که دجین جیواک مزنه جیواک هیزه دوی ام باوریا خواه بگو هرتنی جیواک بینن لی به چه رنگی؟ به هفگرتن آزانیاران سر آستا کردستانی بله باشه ما مستنها یکی جمره نویساند بی اف کسین که هلبستین خواه بیتر لسر مال پرین فیسبوک دوشین نیرین تل سر واکسان چیه؟ هلبت مروف آفرینر از بحث آفرینر دکم نه بحثا کسین هانی نیز روشن بیر دکم بله
هەموو شێوەیەن پەیوەندیە جیڤاکی بەکاردینە ji bo civak wî nas bike ji ber feylesûfek navê William James digot çand rewşenbirtî çi ye ku tu karibî bandorê li ser civakê bikî bandorê û danûstandinê li gel civakê bikî بله di peywir de erk li ser milê kesên afrîner ku peywendiyê û danûstandinê û bandorkirinê li ser civakê bike ji ber wê mirov normal e binivîse dema nivîsan normal e îro di ser demekê mirov kare bixa berhemên xwe we şan bike û xelkê bixa naskirin bide ne hewceye mirov mala xwarûn e û hêviyê hinekan be destê alîkariyê dirêjî wî bikin wek nimûne kedin ta kes wek kedin min wek kedê te wek kedê gelek kesin wisa radibin mal hêviyê kesî dimînin ku bêjin wala zarên divê tu wisa bikî rêber divê tu wisa bikî zarên bixa zane çi erkê ser milê xwe ye wa erka pêktîneyan pê radibe ez jî her wiha û ji bilî me jî hene jî wisa kar dikin راست yanî em bi bêdeng kar dikin bila encam biaxivin bila encamê her karek biaxive encamê karê her kesekî biaxive encam ew diaxivin بله hewldan tiştekî giring e hewldan kêm zêde kêmasî jî bixaratîne û aliyên serkeftinê jî bixaratîne aliyên hêzê bixaratîne divê em bawer bin ku mirov tiştekî nikare bike eger ne derbas nebe bi kêmasiyan û şaştiyan lê divê civak dewsa ku moralan bişkîne divê pêşgir be ne بله neyînî be مامۆستا هین gelek xal hene deng hinek çû دنگ ببوره degeriyan baş بله مامۆستا بێگومان ئەمێ هین gelek xal hene ئەمێ لەسەر ڕاوەستن لێ نها ئەمێ دەخوازە هەلبەستێکی شتە بکەن هەگەر تا ئامادە بی یان تا تشتێک ئامادە کردبە ji بۆ me û temaşevana tu bikarbî helbestekê bibêjî belê ez ê niha ji wara helbestekê bixwînim navê ji bilî te kaniyên te min dişûn peyvên te çermin birînin min didrûn di cengê de tenê dengê te agir best e darên keskin kûkin xwe ji me mikin tene ta dirêjî rêyên di navbera min û te de şaxên xwe dirêj dikin ji baranê hêsirên te tên li ser min dilê min şil dikin tîrêjin çavên min ji ezmana ku dibin da sekinî têne xarê tîrêjin çavên te ji ezmana ku tu dibin da sekinî tên xarê çavên te gil dikin sar e havîn bêhembêza te cîhanên girs teng e cîhanên girs tengin bê tu hebî ezmana fereh ne bi ferehiya sîng û berê te ye ewra spî laşê te jî jor ba diweşîne nêrgizan ji canê rûkê li ser siruştê dibarîne lehiyên girnîjîna te dengên avê dişûpîne min bikuje bi lêvan bihêre min bi maçan evîna min pirtûkeke lê naye xwendin tê hembêzkirin di nav zendên te tê danîn bi hêsirên te bergê wê tê xembilandin bi bihna sîngê te tê dagirtin efrîniya awiran barana îro hinek ji destanên hêsirên te ne tariya ewr ji dîmenên keserên te ne were min nehêle ji demê dem mirin e kat dojeh e felek tu pişk e tu tenê bi evînê bawerî dijî xemgîniyan baş ragirî tu agirî ji vî dilî hez dikim li ser bilindiyê memkên te de bifirim guran ser jê bikim efsanan saz bikim ronahiyê xwedî bikim me mikin teyên berfîn paytexta mem û zînanin egît û mezlûmanin hez dikim li jûr wan bifirim dojehan bi ser dagirkeran ji bilindiyên wan bibarînim
دناو هفریشمن لاشتا نمیجا اوینه دکم دیروکک نو جه اوینداران را چه دکم زینا من د زندان دا توی دچاون تدا هزار زندانک مینا آمده دشوتن هزار قیرین د تاری پوره تدا دفتسن دست خوش هستین تصاق بن ماموستا براستی تو کسکی دکارم بیجم هستیاری هستین تتنکو نازکن زور سپاس زور سپاس بوده ماموستا از دزانم تو هلبستان بشیوین جور بجور طبعا تقلك هلبستين تهنا تبشيوين جور بجور جي دنفسيني لي بيترت بري خود دي أفيني دخويني دوهني درسي چما جبر آزادیا جیواک بینگها چه آزادیه یا سر آستا سیاسی با آبوری با روشنبری با جبر ویجی ام چقاس لگیهان سردمک کو خویادکه جدر و کو هرتش سربسته لی او کولتی جواتی گهن گذن شوپی هین باندورا جیواک مدکه جیواک مدور پیشتکه جبر وی پی دیویه اوین ببه نان و آو شمرا وک نویسکار وک مروو نورمال جبر وی از چما گرنگیه ددم اوینه جبر اوین دست پیکا همو خباته همو آواکرنه جبر وی جی مروو کج آگانیا اوینه تیر نبه نکاره برامه به حسانی نکاره برامه جبر وی مگوت اوین هبونه و هبون زانینه بله راسته شخاکو اوین نبه جی نابه جیان و اوین نبه خورد نابه جیهان راسته هر تشتک لسر اساسی اوینیه لید به لیم دکارم ببیجن اوینیا کو ما مستره برهبون هر دم دهونه و دبیجه بیتیری وی آلی خود ده نتاویه یعنی اوینا خواه ام ببیجن نتاویه خواه دواره اوینه ده دبیجه بله وصايا بله ما مستا گروپک چی کریه به ناو المعرفیون تخوازم زانبم آرمانجا تج ویکی چیه آرمانجا منش بو ویا که بله تشتێکی لەسەر عەردەی بێکردن دەمن پێش کۆ مرۆڤن ئافرێنەر بگهێژن هەv دەردێ خۆش هەڤدوورا بێژن بەر هەمێ خۆش هەڤدوورا بەرز بکەن و ببن ئالیکار ji هەڤدوورا کۆ ئەv girêdana ser asta mêjî bê girêdan ew dibe alternatîva çi girêdanê kevin şûpî wek girêdana netewî an girêdana olî girêdanek ser asta netewî an olî hebe wê sûda xwe li ser ronaqbîran hebe jî û piştra li ser cîvakê piştî hebe hevgirtina zanyaran di vê serdemê gelek giring e misûgerî dike serkeftinê ronaqbîran bê cudahî û bi vî rengî jî mirov dikare bêje ku mirovê afrîner nebê pişt e dikare pişta xwe biyên weka xwe germ bike û wê rêyê da here heta dawî wek ku tu dizanî mirovê afrîner kêmtirîn hejmarin di cîvakên xwe de lê dema bi yek dibin dema hevgirtinên wan çêdibe dema cîvinên wanî salane çêdibe dema dibînin ku yên weka wan derdorên wan e bêtir moralê wan çêdibe ku binivîsin bixwînin berheman çêkin tiştên afrînerî bikin ji ber wê pêdivî ku ev yekîtiya rojekê rojavê pêk anîn û hinsaziyên me jî fêm bikin tê bigihin vê hevgirtinê ji ber ev hevgirtina dikare sûdek mezin bide heta saziyên siyasî jî kare rolekê aktîv bilîze bi nêzikbûnên saziyên siyasî ber ve hevdû îro ger lobiyek bi vî rengî bê çêkirin wê sûdê xwe ne tenê li ser be lê bêtir wê li ser saziyên siyasî be wê bandorê ser siyasetê jî bike hûn dibînin di Ewropa çawa pêşket piştî serdema dîrêjê em bêjin bi erebî dibêjin asrul enwar ji ber ew hevgirtin navbera
قاتن نویسکاران یان قاتن ام بیجن روناکبری و قاتن سیاسی ام بیجن حتی دبیجن شورش فرنسی سر چه بینگه رابو سر نرخن پرتوکا هف پیمانه جیواکی یا جان جاک روسو جخوا کردن وک انجیلا شورش فرنسی لسر بینگه هوی شورشک مزن آوا کرن تیواتای هف گرتنا کو نبا و روشا روشلاتا ناوین هر و هر خرابتر ببا شوية قلتن أو هيزا قلا أو هيزا مروفا او دورکتن دنافبرا قاتن نوی آفرینران و قاتن سیاست مداران او نه به پربون دنافبراوان او هیشت روشا روشلات و کردا به تایبت و ساوک خواه ببینه جبر وی دوی ام باور بن به هزگرتن ازان یاران کو کاربن ببن هیزا پیش روژه بله مامستا تو هم بالزمان وكو عم دزانن هم بالزمان عربي جي دنفسيني وهم جي بالزمان كردي دنفسيني حزدكم زانبم ريبر هابون بيتر خود كيجان واردا رح ترد بينا مخابن جبر کو ام نچون دبستان کردی مخواه فيري كردي كر مخواه البرتوكان دگريان مدخان هلبت و تبخوازی نخوازی او زمان هانی کو تبریک و پیک سرطایی تخواندی حتی تیگی های یونیورسیتی و تهر تخواند او بیتر و پرت با چما اجبر نها چا پرتوک منی چاپتی بعربی هنه و پرتوک من تنه بکردی های راست پرتوک من جی آمده بوی های بر با چاپ کرنه لی نویسن منی کردی برانبر ای عربی بکی ای کردی ربکه و ای عربی سی ربه چما اجبر چی اجبر او باندورا چاند عربی یا چاند اجبر چاند دستلات داره باندورا خال سر مکریه و کرد راست اجبر ام به دولت بون پیدویک مزنه جبو ما کرده کی بیجه ام کمی وید خازن او مروفکی نیارتیه به شیر دیایی که خارد کن راست لأم هنكي تشاؤم جي بخارة چينكن فايا ام نها هيدي برفا دولتا كردي جي دچين ام هنكي بواجي كيف خوش بكن مامستا تو بيتر دنيرينا تدا كيجان بيرتوكا تا باندورا خواه لسر گلي تهبو بيتر براستی من ريجا يك چينك كاتاز کو زانبم كيجان پرتوك بيتر بالكيشه لی تشتا ای من هین چاپ نکریه او حتی 8 سالان او بیتر باندور خواه لسر دردور مکریه چه فلسفه اوین هبونه و هبون زانینه او بیتر باندور کریه شو امي ورن سروي بيرتوكي مامستا امي ورن سروي ناتی چاپ کرن لی هنگی من خباتش سر کریه هنگی سمینر دایر سر یوتیوب هنگی من روشنامه جبو چه کری هنگی من خباتک جبو پیشخستنه و فلسفه گیری خلقی دی پین و من ناست کبریه و این افرتوک تاوی کوین چاد نبیه اون کس نخواندید شکی بله شو امي ورن سروي بيرتوكي مامستا بله باش مامستا حزدكم زانبم هنرمندان تنها هلبستن ريبر هبون گوتنه یانا براستی هولدان چید بن هنج من تین دخوازن از جوارات بیجم پیشی از نه از هلبست استران داناین و گرت بخوازی هلبست من بکی استران کرم که لی هنکی نرازی بون چید بن و رازبند آلیه مبا کسین هانی کد خوازن از وان دبینم ندوی آسته کو کاربن هلبست من بکن استران ام بیجن خالک من هی هنرمنده استران دنگی اجگل کسین هانی کنها خود پیشت بن خوشتره لی او خودر ناخینی و کنرمند و از حزکم دم پیش او هن هلبسته من بکستان و گری استران لی هین در نخستیه بر بدرخستنیه از نظامه کنگی درخی لی دن ام بیجن پر هن هولدان چید بن هن نجمت خوازن ولا که بنویسه جبو ما هلبست استرانان از بیجم اف هلبست منن پرتوک دنوان و بخوازن او بکن لی او ليشترى بيجم فر جاران ام زاننجي كو هلبستي كو دبن ستران نوا كو هلبستي مرو نورمال دنيسا
بله جیواکی رو تشتێکی گەلک هێسان دخواز تشتێک و جیواک دخوازە ji helbestman nêxwastin ji hunermend tê xwastin hunermend jî xwelgor cîvakê û xwastinê wê ayar dikin lê em بله nebvê em ne neçarin ku em jî xwelgor cîvakê ayar bikin em dixwazin asta cîvakê pêşxînin ne bervajî ku em xwelgor astê cîvakê ayar bikin بله ji ber wê ew mersela stranê û peyvên stranan این تا روژایی رو این پر چه نبونه جبر از بخواب پیوند سترانان داناینم از هلبست هلکی دوری وی بساله هن هلبست میجی گرانن یعنی نه دوه مروف هنرمندکی هنرمند به حتی کاربه به آوازک جرا دینه و بستره و سترانن و صاحب رسن و خورد کیم کس گهدار دکه اف راستیه که مروف حز دکه تشتی حاضر تشتی آنی گلک حیثان گهدار بکه اما بیجن هلبست کو ببه ستران ev tiştekî kêm tê xwastin. Baş mamoste tu bîtir li kîjan helbestvanî guhdar dikî tu bîtir pîrtûkên kîjan nivîskarî dixwînî bandora kîjanê li ser te heye Ez her tiştî dixwînim ne tenê helbest ne tenê di wêjeyê de jî çi dikeve destê min a jî hez dikim dixwînim yani dema ez biçûk bûm 16-17 salî bûm diçûma navenda rewşenbîrî من پرتوک ام بیژن بکو از بخواز من دخواند یعنی مخواست از خواندن خواه برفرهتر بکم همو جورین خواندنی یعنی چه ویجه چه فلسفه چه دیروگ چه جیباک ناسی چه هنر تشتک من ندی هیچ تو من نکر برچا دخواه من همو دخوان مرو به هانی دخوازه تشتکی رو دینه تشتکی راست باندور باندور خال جیباک بکه دوی بخوینه ئێمە دەمەمەی نەهایێ ئەم بێژن پرسە سوشەل میدیا و وسا تشتان دەنویسینن بێک و خوا بوەستینن یان ئەم بێژن خۆ زماندا ڕەخ و برەخت بکەن خۆ بە چاند و بچەک و رەخت بکەن بێ خوا بوەستینن دچن دەنویسن دەکەون yani dikevin talîzokekê ku tiştekî danayın xewsa demê xwe liporin ev jî dibe cihê mixabiniyê dibe mirovê nivîskar yan mirovê ku bixwaze bi bandor be divê pir bixwîne Belê rast e mamoste em hêdî berve dawiya bernamê diçin lê hez dikim berî em bi dawî gin em helbesteke din ji te guhdar bikin wê gelekî baş be belê ez ê ji wara ola dildarî bixwînim belê kirim ke ev ji helbestê min nehatine çapkirin hîn ممكن تادو هيفن من دان البرقانيين شير من مستكرن ونداكرن سرخشكرن هزرو بير تجيانا من داقركر اي درماني هزرو بير سرسنگيتا ميرا من ازبم پادي شهو مير هسرن من البر ليلاناتا بون قرشین و گه بون دیر تبلی هف بون هلبستن من تگیش کر او هشه جیر دلداری هشه من بر من خست البربای سر چاون تاین نیورازایی دودلیا من جیبر هم بیزات وارک نویا نافدا ایش و کل دمر ممکن تا بروجینا بێلێvê min jinbîne papûkin dûrî lêvan bêdestin min sêwîne her du sêvin çîyayî bincilan veşartîne mîna gelin bêdewlet her çaxû dem sêwîne ew memkin bawermend mîna dil dilgirtîne dikşînin êşin salan برلێvin min hertîne hez nakin bask û bendan memkin te mîdîne mîna zozanan şînin mîna çîyan zindîne hingivin çendîn xweşin mîna berfan sibîne ey bêrî nêzik be ez bê te bêreng û hestim derxîne memkin xwe ez bê wan dîn û mestim آخ ji çêja lêvin te çendîn biwan serxweşim
افرینیا من بیتا او اوین بیگیانه او اوین هندک توزه چیروک و گه افسانه دیداریات من کشت دربونات فرمانه دلداری اولک گرسه بروی اسلام ارزانه دست خوش هستین تصاوبن سپاس جبو و گوتنین خوش تصابی سپاس خوش از کیف خوش بون بوی در فتح و از مامستا ترکفتن هر دم شرط خازم سپاس هین ما نقدان دیه مامستا دور نچه آره. مامستا صالح جعفر دبیجه ام سلاوی خواه دریا پیف تیوی را جبوی بریدکن دبیجه چما زمان هلبست